Karbi Nilimonjorong pipi pinibirta arjuponikha Delhi arong supi along ahir kang tangrak ke ongdung abom ke longpon lapen inut abang phu kachingnang Delhi Metro Vihar North Delhi Narela Industrial awai kang along jangmi poni phai kroi hini arni pum kep granite abom ke longpon labang so abom ke longpon longlok ajok adung arai ke do atum kapheri aok chumhur do ponlu Api lasobom komat atum si kibi pon lomapu raikom saiki atum ritarli pon pedosi inut kacerap dun abang phu apan nep ingnang ponlu Laswalam ki along kacerap dun abang phu apan non amat ke dilip pusi bang thek pon non amat labang so abang phu apan raikom saiki ari dengsi bipon koklu lapen karju patini pon bomla News Desk Report Karbi Anglong News Jinthong constituency arlo all party hills leader conference mati thi hek pen APHL sia songpen 6 schedule awareness mass joining amai ke padupon jangmi poni phai khrei hini arni nijang Karbi Anglong Jinthong constituency arlo amser ruman pathu aklang along all party hills leader conference asong hin pen mass joining ajai ke padupon bangso amai nai chari ko sonno lapen bangso amai lo alu hiaman pen kachepang Jai Kathar, Akehai Angtong Inti Kathar, Donestor Rongphar, LSC Wothat Langso, Bikram Hanse Akehai, Samson Teron, Labenan Parta Women Wings Mepio Rita Kramsapi, An Parta APHL Sia Songalong, Klem Rapet Abang Pubang Piatum, Jerap Jetudun. Bangso Mas joining along kaprek asong pen, BJP pen, Don Paro Isira Ketong, Lapen ASDC asong pen, Don Thongkep, Lapen INC pen, Don Thongkep Ratroxi, Kado kawe bang pharo isira trok sikep an abang phua bang phiatum APHL sia songalong chepa okdonlo lason si hemprek lapen keche aswa phan voter list ing thanangji ko son si 6 schedule kapang tangnangji mapu che than chimun pon Jinthong homostia lu amser along APHL si kangdang amai lapen cherok tok amai ibi pon along nelistame chetong aba tum pen chetong donlong do Nili ok intang keringan ya kadilang boy kita dapen birtanang ipia juding piglo han nili sosial frang pen lo ache tong veng ning ko masih pini di purong sopi pen nang chido lo heman masih hem hormu pu piri pu jibi kang rui masih ku lang phit lo nang cek lang dun lo pini lam ning ji o ni dalo nili kita nang cek lang lo kado beta nang cingki je tong do kardo mong cipi lo hir jimi na pa jelo nili ta ningarong pilo la pen nang ce tong do to manta ningarong no posi nili ta ning ce thelo pen dak jasmet pini ge kang dang amai pot la bang pharo sira trokeran arkep rap pini dak ni tum lam ce paham phang dun atuma na pham stame itum song hin pen chudeng pamilo la pen itum ka ce song la ja ke ding chet lang la so long bang ke thir thipen angkun ce sakun thipen la so ka song chun chitti ka bangke na aja don thip pusi ding thelo la pen chuning rita chuning rilo la pen nili along tina mai long ta ithela ning je nili tum song hin kala election bang tanglo kilik bang tanglo pot to thurnang damdang rara phan pe ko damdang pu hala so bang kali nili tum ge akola ke rata lage theklong hur lage ame hini no hili pen theklong hur arjulong hur lo nili tum ge lage ningkan arjonda sang se ke dam Dara pan ke thandam lok ke mundam lok ilitum mithang aja kong do ilitum eddet elong ri cerai kom nang polam lok sini tum ke thandam lasi nili puberlo ha kunat ne erong long arat ki edon vet pusita litum ke dam podak athe e mithang ke ok ibi sivet lok daga thandam po sita nang li BJP Congress punon ka pe song long la so kama tha bang ke abedeji pusini li mata thelang itu bang ke non lang lo pulutang te kunat ne ke chi ki dia rong long dak asuria bodo pulutang teh dak ardi pidampo ta konar ne mithang karbi bagarong inglong sorong long tuni don photofet putang te ardi ke pipilu lage kala son si do mate ta nile tumbang la kalilo e ke silo itum e oke bi silo pulutang te konat ma ke do rong sorong bot ana nile tum ke chi humri dam lapo pachi dam lapo la pen laso ke klemat he bangke la hello itum edet elong ri bangke cerai kom begning la pen det long ri ka cerai kom pulutang te la ke nili new town nang li new town la ke kado ke cara berapet pete la ke uni la si nili non amut pi kacuning riji pu bang la hello Karbi Anglong arat ke do anon thang song alamat hathipin ben kaprek thang alamat hathipin ben la so ka che song long nang apa chun bun bet ji phanang le tum nang cerap bun tha nili buji bangke
nang le BJP long sidot ta hai Congress long sidot ta hai la pen kapre song sidot ta hai sitala so ka che song pa chun dun det jia phan nang cherap dun ik det pha ni ri puji ko bang ke akaprek ni li chuning ri lo mohala itum edet elong ri cherai kom thip lok lu tang de hala so phi bang tum kaching bayang deng hala le kaprek lo sitala itum nge cherai kom thek thelang hu do bang ke nang le tum jakong pidum tik neng ni li chuning ri ji bang ke la hello Langtuk apamalong Chinthong BJP Mondol Committee atumpen Victory Rally kam mass joining amai ke padupon. West Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Langtuk apamalong Chinthong BJP Mondol Committee atumpen chepater piponsi jangmi poni phai khreihini arni Langtuk apamalong Victory Rally kam mass joining ajaime ke padupon. Labangso mass joining along kado kabe bang trokep ranner kep an BJP aswang along chepa ogdun. Labangso Victory Rally kam mass joining ajai meg along alo hiaman pen Chinthong local MEC Avijit Kruk nominated MEC H Rengma atum chetongdun. Lason si Chinthong arat afan ko son si kaching thor abar sai kewan pen kaching thor jimala pen kijun alang kedo kethak towar se kachelang ahem pen chenglo ko son si Chinthong arat mesen pen ke jokwan ke long pen rengdok rengni kedo long jima lahai huya puthaksi jethan chimun pon. Sir, pini la dak mas joining pang panarat si dak pion nun. Ini ke nilipun BJP party long na ke join ji mate kaprega party bende dinando pini kita mane nilipun ke BJP long ke mate ilitum Chinthong long ke kaprega party bende abesi abidan BJP side ni lo asap sudah tu kota pini 9 join nulo pini 70 above do nangyon nulo la pen kaprega party ka avilelo Chinthong BJP tu sir kona nada apartment sila na John nong la ini kira ni tum la PS ke thom le na PS ne puri pi malong sir la pen la lumarki lo yo la lande tangde nangli tum ben pini na kahomri la central school pul la bangso school kodak adim si pidam po habaingi la banke swallow tum han KGVP school la ke swallow tum han school la ke akiloy ke school la ke mun next akiko pen na tempo tender call elo tender ta ka open tu sir la Chinthong angkang alu pinang ane kimisen hospital ave bangso puthak la lower Chinthong aphan nangli hin pen ko pini la son mane hospital aphan ke pini mili tum meeting hang lablo a nurse Chinthong constituency lo a nurse doan a doctor doan hang lab si pini meeting dolo je nang litum duty chikiam pamitan ko lapen kupima kave son doctor ave nurse se nil tum pini kona nada dim si kave manil tum pini chingwai et pen lang lab lo la so teng pen nilin pen a nurse a doctor kono la ambulance on da ave pu Chinthong o si ambulance le menang toy po la pen rongyang pong hospital on ke chigidar ta ave sa chigidar ta men ni nang toy po nurse ta nang toy po la pen rongyang pong long ke doctor ta ave si doctor ta men ni nang toy pan 6 bedded hospital bang ke hal lang yor se pon Khanari rengma arong along meri hingipi asai kesa oi penajo rong arata tumpen ningduk chepaklang. Nilip MSC constituency ke parlo koilamati pen kahilo kilometer phoke bak kahilo inglong ahabar Khanari rengma arong along ke damtang suri hini ra krener ke paningkan pen APDCL pen APL la pen BPL amen pen Khanari rengma arong along antami meri hing pale pidamlo bonta pini arni anda mesen pen patang pimimi me kache thorlong ahok avi Assam state along kadok avi pangrum pen Karbi Anglong along ta development block crazy do laso angbong nilip development block angkang along ki thoi pen muti inglong arlok ki do aphai ongmuna lason si 1942 aningkan malom pen si Khanari ahabar rong nang chokimlo bonta pini arnian da koilamati ahabar pen inglong Khanari rengma arong an lengthor atowar mesen pen pining suri hini rain korake thom anke ningkan trokner kebra isian plengtanglo bonta nonpuanta selam pipe pusi sorkari gaubura romswan rengma rongasar rosulo rengma philo rengma atumla pen rong adat atum pen ningduk pen ningjepon
Khanari arong, Karenga rengma arong, Phangcherop rengma arong pen chenglo, penang an adonatum aphan bukajan APDCL asai hempen kelang, kipang krepen, nilitum penang an sung nanglu, athema, aphong bukajan APDCL asai hemalong damsi, kisung kepo alam chethandam lu bonta, pini arnian tan nilitum aphan thangnat akimisen asai nang klem pipelang. Lasi prabjin pen nilitum Khanari pen chenglo current bill alu nang pale pinangji lapen meter box kelong tang atum me che thor the pin penta penang anki abil nang libom abatai tin nang kili ahuta box along check che pin si bill nang pale bom nang pabat bom lu lapen ongdung ahem tu natum ki documents pidun laplo bonta pini arnian ta aphong office along SDO JE lapen contractor atom aphan chethan sita wangpo nang klem populo bonta pini arnian ta nang klem pipe pusi rong arada pen ningduk chepaklang pon. আমাৰ ফাঞ্চিৰপ খোৱানি কাৰেংগা আৰু এইফালে মাইগাঁও চব এৰিয়া আমাৰ একেই বছৰে লাইন পাইছে 2018 চনৰ কিন্তু পোৱাটো লাইনটো পাইছে কিন্তু মিটাৰ বস্তু সব মানুহ পোৱা নাই আৰু জাগা লাইনটো দিব পৰা নাই আমাৰ ইয়াত খানাৰী গাঁৱৰ 5-6টা গাঁও ঘৰটো মানে লাইন দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মিটাৰ বস্তু আছে কিন্তু ৱায়াৰ দিয়া নাই এইটো কাৰণে নিজে ৱায়াৰ টানি কিনা লৈ গৈ লগাই আছে বিজুলীটো জ্বলাই আছে এইটো কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যদি এইটো ৱায়াৰটো লৈ আনি এইটো লগাই মিটাৰ বক্স লিংক কৰি থয় আৰু যোনটো মিটাৰ বক্সটো লিংক কৰিব পৰা নাই এইকেইটা চব লিংক কৰি দিলে ভাল নহ'লেতো আমাৰ বিলাকটো এতিয়ালৈকে লাইন বিল পোৱা নাই আৰু আমাৰ ডকুমেণ্টছটো অফিচত মানে দিয়া হৈ গ'ল তথাপিও এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট বিলো পোৱা নাই এইটো কাৰণে যোৱা বছৰো এনেকুৱা কৰি আমি অফিচত গৈছিলোঁ 2-3 বাৰমান গ'লোঁ বগাইজান SDO অফিচত গৈছিলোঁ লাইন অফিচত তেতিয়া এইটো হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু হোৱা নাই কিন্তু আৰু এক মাজত আহিছে কাৰেণ্ট বিল কোনোবা 5,000 মান দিলে হৈ যাব লিংক হৈ যাব বুলি কৈ কিনে আহিছে কিন্তু আমাৰ বিলাক কাগজ পালেহে আমি দিম বুলি কোৱা কাৰণে কাগজ একটা আহিছিলে কিন্তু কাগজটো লৈ গৈ আমি মানে SDO অফিচত গৈছিলে তেতিয়া এইটো কাৰেণ্ট SDO অফিচত গৈছিলে তেতিয়া মানে SDO ক'লে এইটোতো মোৰ অফিচ পৰা দিয়া নাই বুলি ক'লে এইটো কাৰণে এইটোতো এনেই হয় বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব বুলি কৈছে আপুনি মানে যেই লগতে গৈ মানে আলোচনা কৰিবি বুলি ক'লে তেতিয়া আমি যেই লগত গৈ কথা কৈছিলে যেই ক'লে আমাক 500 টকা দিলে হ'বনে নাই বুলি ক'লে তেতিয়া আহি মানে হ'ব বুলি কৈ দিলে তেতিয়া আহি আমাৰ গাঁৱৰ যোনটো অহা যোৱা কৰিছে এই ইয়াৰ 500 টকা মানে উঠাই লৈ গৈছিলে তাৰপাছত 500 টকাৰ পৰাতো নহ'ব 3,000 টকা লাগিব বোলে এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটাতো 3,000টো বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এইটো লাইনটো মানে বিলটো মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ নিজৰ নামৰ বিলটো হোৱা নাই এইটো কাৰণে এইটো কি হয় এতিয়া এইটো বিলটো সবৰ ঘৰৰ কাৰণে বিল কাগজটো দিবলৈ মই এইটো জনাই দিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাই JE নাম কি আছিলে JE নাম কি আছে JE নামটো গম নাপায় কি হয় নেকি JE বগাইজানৰ JE হয় এইটো কিবা অফিচত JE থাকে কিন্তু তাৰ নামটো মই গম পোৱা নাই